Level ngai thong la bang phau yo phang tha kai the ngai na tak kai ba po lo ko mai su mai dong ne pu su le sai hai ka pe mi ka nai mi gai phi nong ka ngai pu ho lo na sai hai no ma ka na nu ko state level to ngai tham tu na sai hai mấy cái này bộ tôi cũng nhìn thấy sai hai po lo ko na jam ko sai hai na ba jo ka tha kai la na nong ko nong jam na ko lung ka ba bang na ara me ma ka na nu ko sai hai na pan kai lo rong yang khau ba mai ka ta kariya te phong pi na không ai lăn lộn chậm na ni ung tu na tan kai với kai na tình sang giang tu lo ma cho san giang karuna bam na sai he anu makam na nung we ta state level ngai khung go ma me ma ke mai kan di kon pade khore go ma me ma sai na nung we he sai he na re to kham dong gong lo mi ai a sai he pu po re khai sakan ga ngai gong le tu ni he nang re na ngai chui ngai na tak kai re kai ni me ko suai kai lo da ma khang lo nam ma khang tin tong nam tong si mi tong ga mang ti mang ma khang oi hi jat bai long yam tan na roi na sai hai tan kai re kai ni me ai sang mai dai mai kan lo ni mi ni sai hai kian kai lo na mu tong tan lo ka ka jaw lo na pang lam su mi ni go na ka jaw lo na sai hai tan tui na tan kai na go mi ka sui bon so ma na sai hai bong tang naกันนำคอใส่แหกคงมาก็มีแต่คงนายช่วยนายไก่นาใส่แหกตัดไก่ไปไก่ทำตัวโปกระวังนั่งทำตัวนั้นปานตัวการทักไก่ตัวเจ้าหน้าที่นาใส่แหกอนุมาการอนุก็อันดีคุณประเดี๋ยวอนุก็อันรู้เป็นตัวเนี่ยจังนะแต่ปานะการยาขันนั้นตัวนั้นตั้งไก่เราไก่ทำที่ไม่มีไม่ขันนั้นตัวนั้นทุ่งไม้บัวตัวนั้นไม่ปูคนนี้ดินทันงามไม่ชอบทันงามไม่ชอบทันงามไม่ชนะอาศัยแหกปูปอกเรียนใครไม่ปูดินทันสัตันสัตันงามไม่ปูมาไทยทันก็ไม่ต้องเสริมเดี๋ยวนะเลยที่ไกลโลนะเราใส่ทำไก่เนาะไก่มันเคยสวยแบบเราต้องมาค้างนะพอเราก็มาทำว่าถ้าไก่ตรงไทยนะเลยนะไก่ตรงสวยที่ไก่โลทุกที Thank you, Paul Kachinwan, Swayam and Jainbong for welcoming the Gangnam Festival 2025 traditionally by blowing the Mithun horn. Now, ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome our performer for hoisting, also known as cultural hoisting, led by Pau Jengdim Kame, Pau Ragulong Kame, and Pau Robi Riame. Thank you.
অশেষ ধন্যবাদ সমস্ত দলকে ভালো পরিবেশন দিয়েছো হোয়াইটিং